Igitondo ciza kuri mwese bakunzi b'Indondo TVN ndetse na Tuzarutsinda TV, turasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye, ku gitondo c'uyu munsi wa none, kuwa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu, aho tugiye kuba tuganira ku makuru aramutse avyukiye iwacu mu misozi miremire, muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, aho ni iwacu, aho twese dukomoka, aho tuvuka, kuko bisanzwe ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanje Bwana Tuzarutsinda, nizere ko umeze neza, waramutse neza. Mwaramutse neza, amakuru muvyukanye? Tuzutse neza nkaba namwe. Natwe tuzutse neza. Ngira ngo twatangira tuganira ku makuru avuga iwacu hari byinshi. Akarere k'iwacu kamazemo igihe kinini cane intambara zahereye 2017 kugeza n'uyu munsi wa none, hafi imyaka 10 igiye kugera, ngira ngo turi mu bibazo vy'intambara, niba ntibeshe. Rero umunyamakuru watangira ubwira abakunzi bacu, abakunzi b'Indondo TVN, abakunzi ba Tuzarutsinda TV, ko akarere kazutse, kuko baba babitegerezanyije amatsiko, ngira ngo muri aka kanya batangiye kuvyuka bamwe, bategera amakuru yacu, ngira ngo tugiye kubagezaho muri aka kanya. Ngira ngo watangira n'ubundi utubwira ko akarere karamutse kuri uyu munsi wa none. Murakoze cane, ibice bimwe bivyutse amahoro nka Minembwe, ntandi makuru turakira y'imirwano ahavyukiye, ariko cane cane ndagira ngo mbe nabagezaho ku yandi makuru nabateguriye avugwa i Murenge, ku Ndondo muri groupement ya Bijombo, muri teritwari ya Uvira, muri Kivu y'Amajepfo. Mu vy'ukuri mw'ijoro rigana kw'itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu, umwaka w'2026 hagabwe ibitero bigabwe n'urundi ruhande rwa leta ya Kinshasa, harimwo abamayimayi, harimwo FDLR, ubwo bashakisha kugaba igitero gikomeye kuba umugeti baciye mu nzira ya Mitamba. Inzira ya Mitamba niyo bakomeje kugenda bakoresha nk'inzira ibafasha kugenda kwica abaturage, kunyaga amatungo y'abaturage. Rero ico gitero caje gukorwa ubwo cakozwe mw'ijoro, gikorwa n'ubundi n'abazalendo bafatikanyije n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, n'interahamwe. Baje kurasa bagambiriye kwica abaturage, bagambiriye kunyaga amatungo y'abaturage, harimwo inka, ihene ndetse n'intama, kuko ubwo nibwo bworozi bukorwa mu bice vy'Indondo. Bakimara kurasa, MLDP twirwaneho yihutiye gutabara abaturage muri iryo joro, ubwo bari bagabweho ibitero biremereye n'iyo coalition ya leta ya Kinshasa. Bamaze batabara abaturage, barasa abo bajenesi ndetse n'izo FDLR zari zije guhungabanya umutekano w'abaturage. Amakuru aturuka mu bice vy'Indondo, amakuru yizewe, agaragaza yuko abajenesi benshi baze kuhasiga ubuzima n'abandi baza kuhakomerekera, ubwo haje gusigara mayiti zigera kuri 7 n'ubundi barashwe na twirwaneho mu gihe batabaraga abaturage. Ubwo abaturage babatabarije, twirwaneho yihutira kubatabara kugira ngo barengere ubuzima bwabo, ndetse babateshe n'ivyo yari afite kugira ngo banyage. Umwanzi yari yaturutse mw'irembo rya Mitamba agambiriye kuja kunyaga amatungo, ariko twirwaneho yihutira gutabara abaturage kuko n'ubuzima bwabo bwari umutekano mukeya, baza kurasa adui aza kuhatakariza ubuzima. Rero mu gace k'Indondo nako bakomeje kugenda hagaragaramo umutekano mukeya, bo coalition ya leta ya Kinshasa n'abafatikanije badahwema kugenda bagaba ibitero vyinshi banyuze mw'irembo rya Mitamba. Naho mu Minembwe, nkuko mubizi ko ari agace gakomeza kugenda kagaragaramo umutekano mukeya, ubwo ihuriro rya leta ya Kinshasa ridahwema kugenda rigaba ibitero biremereye ku baturage batuye i Murenge. Kuri ubu ngubu abaturage benshi bari batuye mu nkengero za Minembwe nka za Karingi, za Bidegu, za Gakenke. Kuri ubu ngubu muzi yuko umwanzi ari za Mutunda, undi mwanzi ari hejuru kw'Imiko. Rero umwanzi ntiyaba kw'Imiko ngo nimara Gakenke hatura abaturage. Vyabaye ngombwa ko abaturage batibuka za Runundu bahunga n'ubundi ibitero vya coalition ya leta ya Kinshasa. Gusa nubwo ibitero vyakomeje kugenda vyimigwa na MLDP bidashobora kugera mu baturage, gusa bakomeza kugenda barasisha ibitwaro biremereye. Ibi ngibi nivyo bihungabanya umutekano w'abaturage, bigatuma abaturage bahunga bava mu bice biri mu nkengero za Minembwe berekera za Madegu centre. Rero kuri ubu ngubu abaturage benshi baza Gakenke bakaba bari za Runundu, nibo bakomeje kugenda bahangayikira ubutegetsi bwa Kinshasa, bukomeza kugenda bubasanga n'ubundi bakarasa za drone. Urebye ahantu hari twirwaneho ku mirongo y'urugamba, bari mu kubasiga, n'abarya abaturage bagiye bava mu nkengero za Minembwe bakaza bakabasanga aho bahungiye, bakabarasamo ibisasu biremereye vya drone bitagira abapilote. Abaturage ba Minembwe bakomeje kugenda baca mu buzima butoroshe, ubwo uruhande rwa leta ya Kinshasa rudahwema kugenda rubarasa ibisasu n'aho bahungiye, aho bazi neza yuko hari abaturage benshi, hahungiye abaturage benshi. Aho ngaho niho hakomeza kugenda haraswaho ibisasu biremereye. Rero inkengero za Minembwe zose kuri ubu ngubu
hakaba abaturage benshi baragiye bazivamo bahungira ino hagati nk'uko bakomeza kugenda bahunga ibisasu biremereye bikomeza kugenda biterwa n'ihuriro rya leta ya Kinshasa. Rero ni uko umutekano wifashe mu bice vya Minembwe, nuko abaturage benshi bahungiye za Runundu aho ngaho bagiye bahungira, abenshi bagiye basiga ivyabo, bagiye basiga imirima yabo, bakakomeje kugenda bahangayika. Ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ntibuhweme kugenda bubarasaho ibisasu biremereye n'aho ngaho bakomeje kugenda bahangayikira mu buhunzi. Mwibaze ngo umuturage ko araba impunzi muri gakondo yiwe kubera ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwahagurutse. Ico twasaba ubutegetsi bwa Kinshasa nuko bwakunda muri nkota. Leta ntabwo ibereyeho kugira ngo yice abaturage, ahubwo leta ibereyeho kugira ngo irenganure abaturage. Rero kuba itarahisemo kugira ngo ibe yarenganura abaturage, ibareke ntireke gukomeza kwica abaturage. Abaturage ntaho bahuriye na politike, abaturage ntaho bahuriye n'intambara, kuvuga ngo leta ikirohereza ibisasu biremereye kurasa mu baturage, mu by'ukuri bazavuga ngo ubundi leta ni umuvyeyi. Rero kuba leta yaratwishe nabi, tiduheza uburenganzira bwacu bwo kubaho nk'abandi bakongomani. Dufite uburenganzira bwo kugumuka no kwigumura. Murabizi yuko niba umuvyeyi wawe agufashe nabi, uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo iki ngiki singishatse, wamfashe nabi, ukigumura. Umuntu kwigumura ni ibisanzwe, ariko si ngombwa ngo uje guhorera mu baturage. Nagenda arasinga abo bahanganye ku rugamba, ariko ntaje kwihorera mu baturage. Abo mvuga ni ubutegetsi bwa Gisegeti. Ni ukuvuga ko ubu ngubu baragenda bihorera mu baturage, nimba bagwanye na MDP iriya, MDP ikayinanira ikayibuza kugera aho bagera, bagahita bafata ibisasu biremereye kuja kubirasa mu baturage. Nta leta izayihorera mu baturage, iyo ntibiri leta. Leta ibereyeho kugira ngo irengere abaturage, ariko ntibereyeho kugira ngo yice abaturage. Kuri ubu ngubu ivyo bikorwa na leta nuko ikomeza kugenda ikora nk'ikintu gisa nko kwihorera mu baturage, igenda irasa ibisasu biremereye mu baturage. Abaturage ba Minembwe bakakomeje kugenda baca mu mutekano mukeya, ariko kandi bizera Imana yabo yuko ibihe bibi barimo ko bizarangira, nubwo badafite isabune, badafite ibikoresho vya buri munsi, ariko basenga Imana kandi bakizera neza yuko ibihe barimo bizagira iherezo. Rero uko niko vyifashe mu mutekano wo mu misozi miremire y'Umurenge. Twakomeza tuganira ku bindi bikomeje kugenda bivugwa hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amakuru yari avugwa i Murenge, ni amakuru ari i Murenge. Rero wakomeza utubaza no ku yindi ngingo twagenda dusesenguraho, tubwira abakunzi bacu kuko ico tubereye no kubashakira amakuru, ndetse turasesengurira hamwe twese kugira ngo dukomeze tumenye ko umutekano wifashe mu gihugu cacu. Murakoze cane, ngira ngo umutekano uko wifashe kuri uyu munsi wa none, Abdou yakomeje kwiyongera, akomeje kuba mwinshi muri biriya bice vy'Indondo, aho agenda agerageza gutera nako igice ca Mugeti, hariya kuba Mugeti, kuko niho ngira ngo kuri uyu munsi wa none niho hari Abanyamurenge babaye inkari benshi b'Indondo yose bari mu bice vyo kuba Mugeti, ariko Abdou agerageza uko bishoboka byose kugira ngo abashe kubinjirana hariya. Ibi ni ibigaragaza ko leta ngira ngo yatsinzwe, kuko leta yatsinzwe, ingabo zatsinzwe ahantu hose zigeze zitangira gukora ibyaha vy'intambara, kwica abaturage, kwica amatungo, ibintu nyine bitari mu ntambara. Ako niko kwerekana ko leta yatsinzwe, kunyanyasa abaturage. Uko ni ugutsindwa kwa leta. Rero mu bigaragara iyi leta ya Kinshasa imaze gutsindwa, kuko ibikorwa iri gukora ntibigaragaza ko iri gutsinda, ahubwo biragaragaza gutsindwa, kuko ikiri kugwanira ntiri kugwanya ni ukuvuga ngo iri kuri uyu munsi wa none nta mpamvu ifite. Yatangiye igwanira igwanya M23 cyangwa se abo yita Abanyarwanda ku ruhande rwayo, ariko mu wundi ari Abakongomani, ariko kuri uyu munsi wa none ahantu bigeze ntago yo noneho ntikicitaye kuba bahanganye, ahubwo yitaye ku muturage uri hariya, umuturage uragira, umuturage uhinga, umuturage udafite isabune, udafite umunyu, wiriya gusa ibyo ahinga akora mu butaka bwa hariya mu misozi y'iwacu i Murenge. Si Murenge honyine, urebye iruhande rwa leta ya Kinshasa, kuvuga ngo bafashe ibisasu biremereye bagiye kubitera muri Goma hagati. Goma ni umujyi ugomangiyemo abaturage b'ingero zose. Goma ni umujyi urimo abaturage benshi. Kuvuga ngo basimze, urebye Goma n'ahantu bari kubera intambara, tuvuge ngo ku mafuro, ahantu hari amadefensi ya M23 arinze umwanzi, ategereje umwanzi, n'ahantu kuri birometero n'ibirometero. Ariko basimze aho ngaho baje kurasa mu mujyi umujyi ungana kuriya. Nibigaragaza yuko ntibitaye ku baturage bapfa, ntibitaye ku baturage bahitanwa n'ivyo bisasu. Niyo mpamvu ubutegetsi bwa Kinshasa kuri ubu ngubu ko baragwana intambara isa nko kwiyahura no kugenda basa nkaho
babihorera ku baturage ariko abaturage mu by'ukuri ntabwo bahuriye n'intambara ntabwo bahuriye na politike niyo mpamvu ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bukwiriye kunamura inkota kwica abaturage kuko nta leta izayica abaturage ntibaho usibye yuko iyi ngiyi ari leta yabikiye niyo mpamvu n'ubundi yica abaturage. urakoze cyane ngira ngo n'ubundi hari amakuru yavuzwe ku munsi w'ejo hariya mu mujyi wa Goma aho leta civile zakoze ikintu kimeze nk'imyigaragambyo ntabwo kimeze nk'imyigaragambyo n'imyigaragambyo muri rusange iriya myigaragambyo kuriya niwe musesenguzi dufite ahangaha wenda ugerageza gusesengura amakuru yahariya kandi y'ukuri ishatse kuvuga iki birereka iki amahanga mu by'ukuri biriya arabyumva ko amahanga n'ubundi nabonye akomeje kutwirengagiza mu karengane tugenda tunyuramo. Murakoze cyane reka mbe nasesengurira ku bakunzi bacu bikomeje kugenda bivugwa haba mu mujyi wa Goma ndetse no mu mahanga bakomeza kugenda babogama bakora ikintu gisa nko kwirengagiza. Murabizi yuko ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwagabye igitero si icambere bagabye hari ikindi bagabye cyica Colonel Wiringoma kiriya kindi naco dukurikije abayobozi ba M23 bagaragaje yuko cyaje gifite kwica abayobozi ba M23 Colonel ntabwo bwe wenyine yarivugiye ngo kiriya gitero cyaje gifite kumwica cyaje gifite kwica General Sultani Makenga kugira ngo gice intege icyama noneho icyama kirangire ariko iyo migambi yabo ntiyagezweho. Rero ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa nibwo bwagabye kiriya gitero umugabo kiriya gitero kwavuga ngo bace intege M23 ariko imigambi yabo n'ubundi ntiyaza kugerwaho. Baza kurasa abaturage babiri baza kubasiga ubuzima baza kurasa n'umudamu w'umufaransa wari hariya mu bikorwa by'ubutabazi bya UNICEF byo gufasha abana n'abandi bose bababaye. Rero uwo mudamu yari mu bikorwa by'ubutabazi byo gufasha abaturage aza kwicwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ibihugu byinshi by'Uburayi n'imiryango mpuzamahanga ikomeye barahaguruka babivugaho cyane barabyamiza bavuga yuko ngo impande zombi zihanganye zishe umudamu wari ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Kera ntibikibaye bya leta ya Kinshasa ahubwo bibaye iby'impande zombi babyitiriye M23 babyitiriye leta ya Kinshasa kuko kuvuga ngo abamwishe bari muri izo mpande zombi zihanganye nta buryo M23 yafata ibisasu guje kubyirasira honyine aho ituye. Abagabye ibitero ni leta ya Kinshasa ariko amahanga kugira ngo bayobye amarari babogame kuko basanzwe babogama amahanga azabogama ko nagera muri Kongo bigakabya kuvuga ngo kirashifata kira cyaca leta ya Kinshasa yakoze izuba riva ikavuga ngo igashaka kucitira impande zombi zihanganye kandi uruhande rwa kigabye ruzwi ari rwa leta ya Kinshasa. Birabzonye ni impamvu igaragaza yuko amahanga akomeza kugenda abogama. Noneho igitangaje baje kuvuga ngo yego leta ya Kinshasa ngo uje gushakisha komisiyo ngo izakurikirana urupfu rwa mudamu wapfuye. Noneho wumve abicanye nibo bashinzwe gukurikirana iperereza ry'uwo bishe. Ibi ni bigaragaza yuko amahanga kwirengagiza ibi ngibi ni inyungu abona ntabwo yakwirengagiza ngo inyungu akura muri Kongo cyangwa se muri Gisegeti kugira ngo agaragaze ukuri ahubwo yasibanganya ukuri kugira ngo agere ku nyungu zabo bashaka muri Gisegeti. Ibyo byose ko birakorwa. Ubufaransa biri mu bihugu byahakanaga yuko nta drone za leta ya Kinshasa zica abaturage ariko kuri umunsi wa none hapfuye umwe mu bayobozi bari bashinzwe ibikorwa by'ubutabazi umudamu w'Ubufaransa uri muri Goma. Wow. Ibi ni bigaragaza yuko Imana yonyine ikomeje kugenda yikorera ntabwo M23 yafata ibisasu ngo ibirasaho ituye itabirashe mu bice bigenzurwa na leta. Ibi byose mu by'ukuri amahanga akomeje kugenda abogama niyo mpamvu muje nahebye ndavuga ngo natwe twapfa tugashira amahanga hari ntagire icyo akora. Naho kubicaye n'inyigaragambyo abaturage bahamaganye ubwishingizi bw'abukogwa na leta ya Kinshasa se banabwira amahanga guhumuka akareka kugenda abogama ku mpamvu z'inyungu bakurikiye abo akagaragaza ukuri kuko abaturage bakomeje kugenda bagirwaho ingaruka n'ibisasu bikomeje kugenda biterwa n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Ndetse banasaba n'ihuriro M23 kwihutisha urugamba kugira ngo bakure ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kugenda bwica abaturage kuko leta ya Kinshasa ifite ibice byinshi byo mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo Kongo izigera igira amahoro ariko niba bukuraho Kongo izagira amahoro. Ibintu basabye amahanga kutabogama kugaragaza ukuri ndetse basaba na M23 gukora ibyo bishoboye kugira ngo yihutishe intambara mu burasirazuba bwa Kongo kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bwica abaturage b'inzirakarengane. Rero ni kama kuko twabateguriye iki gitondo
ubwo nihagira andi makuru tuza kumenya akarere n'ubundi turaza kubagezaho ku bakunzi bacu kuko icyo tubereyeho Tuzarutsinda TV, Indodo TVN ni ukubashakira amakuru tugenda dusesengura hamwe ku bibazo bikomeje kugenda bibera mu karere. Icyo twabasaba ni uko mwadushigikira kuri channel zombi mukora subscribe ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akomeze agere kuri bose. Urakoze cyane n'ubundi ni ukubashimira abakunzi bacu tubabwira ko mu kanya n'ubundi turakomeza tubabwiye uko akarere kari kugenda kirirwa kuri uyu munsi wa none, uko kabyutse ngira ngo mwabyumvise akarere kuri uyu munsi wa none nta ntambara zihabyukiye, ariko nihagira igihinduka turakibamenyesha kuko nicyo tubereyeho kugira ngo tubashe kubabwira amakuru uko byifashe. Mwakoze kubana natwe.